Una puturi barakarakan sapo tarian tari pusaka Boroje jamun wate menang perang sapo hiburan di Aceh Gona Dumpara jurit nate tatenang ineng ragam musukaria Lado munari lado mugoyang lado meragaan dua pepepa Samania kepegang saman orangnya lapan jainya dua siar agama geyo kembangkan dari nengrosyam uace gebang Siap dorao ngerak-rakan mula pikiran siang sekata Pakiban Aceh nakong Islam rakesenian pedang agama Yang kenjun di Aceh dedang rusaman wadan ngeresam awai pun kana Hai bapak-bapak yang na jabatan lestari saman nakong budaya Hai bapak-bapak yang na jabatan lestari zaman nakang budaya lagi kamonyo orang mutaman guna nu pandang mutibla mata nebi kerja para seniman nebi tunjangan ti bulan bena kudu makan tobak budayaan upruno taman udeta-deta yang baru betul bapak pimpinan betul nu sayang ke ane bangsa Nyona laganyan wahai erakan urang malam tungku sekuna ikon mudua Rupanyang umu bersehat badan gejalankan tugas negara Nangra memamu segala bidang rakyat bertenang dutungan kuta Bena likaru bena lemu perang sayang tak korban hana mudesya Lon kali ranta wahai rakan hanje lo bayang hilai mata citrom jitipa jantung talekang bele beriwang ya rabbana Jina kadame RI dengan gambar bulun 8 baton barota Tanggal 15 uro tenanyan tanda tangan di Firlandia Di pihak RI dari pasukan di pihak ragam koh senjata Awalnya dua salam salaman Aceh kaman lagi biasa Toto berago jipo larimba anu kempala di tualang taman Munyolam nanggro hanale tu raya tejadra Bandung tenang Ada tanyo jam medan ubana tali periksa moto bajalan Moto pelangi moto kurnia di plung mutaga tali hambatan Ada tamukle taja temuga kadang lambang ka koh kayarang Kadang unuhun udeng tajaga datawo jula tali pikiran Tali so tanyang pak dari mana tali kau kata kok malam